клиентларыбызды табабыз. Өзебиз ушул клиентларны издейбиз дегендей, ул клиентларга ярарга тырышабыз. Кибитте биздин ассортиментте мунча пищери, биз мунча пищерин заводлардан да кайтартабыз. Түрлүү производителлер менен иштейбиз, бик киши качественный өзүбүздө пищер ясап клиентларга чыгарабыз. Инде любой размерга барып замерларын алабыз. Клиентка келише турган, туура келе турган, мунчанын объемуна туура келе турган пищер ясайбыз инде. Андара биздин тагын экинчи юнелиш бар, мунчалар түзүп беребиз клиентларга. Түрлүү размерда, түрлүү материалдан проекттин көрсөтөбүз, сонап беребиз, клиенттин дейине риза болот. Бул материалдан келип мунчаларын түзүп кетебиз. Клиенттин энди башка да ортмой келип урунун көрсөтөдө бизге, ушунда мунча болачак деп, мына ушундай болачак деп. Biz klientler müşavir zavetkençe başlamayız ince. Münşahar sağlıp çıktı. Şuşa жеңіл парты кибетine бик зор рахмат. Мында бүтін товар var, качественный, бүтін нәрсе хороший, бүтін нәрсе шушыны алды. Мен, қойын, шумыр сібіркілері бар. Бұл біздің өзіміздің яқларда жиылған сібіркілер енді. Бізге тағын бір производителден Кировтан қойды, бик күшлі профессиональный сібіркілер. Алар біздің сентябрь, октябрь айында кіре башлай сатуға елдағыша. Алар инде уже профессионал шабынушылар үшін инде. Біздің мына келешекке пландар Алла бисаң зурайырға, түрлі регионларда ашырға. Өзіміздің кибетлеріміздің, өзіміздің направление бен түрлі Ирақ шәһәрдә клиентларыбызны табырга мөншалар төзү буенча.